gotta sing. You gotta sing. الخير افطن وانتبه لي واستمع زين يا قايد نجاتك حضرك بالعزاء عند فاطمة دين توفيك بمماتك إذا مالك علاقة ويا الحسين إذا مالك علاقة ويا الحسين شد في يدك صلاتك صدقني عظيمة دمعة العين تغفر سيئاتك اي معجزة الخدامة تظهر بالقيامة قول معجزة الخدامة تظهر بالقيامة اي وقت الخوف انت تشوف الخير كله الخير كله يا من يا من ايدك الفرح اخدم واترك الخير تعبك ليه عند حسين الخير كله خدمة حسين الخير كله خدمة من هالمنبر اسمع هالنصيحة خلي النوح طبعك عالمظلوم عندك خلي صيحة والزهرة تسمعه إذا ما طايف حسين بضريحة إذا ما طايف حسين بضريحة يا حج الينف حكون يا حج الينف الله يبارك بزاير ذبيحه وحسين يرفعه هلا اجري لزار مره شنو حجه والف عمره اجري لزار مره حجه والف عمره يمكن تصريح مكة تصيح الخير كله بخدمته الخير كله يا من رايد اخدم واترك الخير يا من رايد الخير اخدم واترك الخير يا من رايد الخير اخدم واترك الخير تعبك لين عند حسين الخير كله خدمته الخير كله خدمة حسين الصفا والمروة من شعائر الله بالآية المبين مشي بيناتهن تفسيرة تلقاه بدرة ثمينة ما شايعتني واصرخ حسينة ما شايعتني واصرخ حسينة ما شايعتني واصرخ حسينة وزورة باربعينة الما يعتقد حسين مولاه بإشكال دينه اسمع اي جبريل بعظمته خاطر يما شفته جبريل بعظمته خاطر يما شفته اي هالمرسول هو يقول شو يقول الخير كله بخدمته الخير كله الخير يا من رايد الخير اخدم واترك الخير يا من رايد الخير اخدم واترك الخير تعبك لين عند حسين الخير كله
جهنم منا تبرد إذا شنو الثواب اللي ينفق المال في خدمة العترة في خدمة العترة إذا تنطي لأبو سجاد مثقال يرد الصاع 10 يرد الصاع 10 غنيم حسين هذا واقع الحال واحنا اليمه فرح واحنا اليمه فرح ابو سجاد ما يحتاج واحد ابو سجاد ما يحتاج واحد اي كل الكون يعرفون الخير كله بخدمته الخير كله بخدمته يا من رايد الخير اخدم واترك الخير يا من رايد الخير اخدم واترك لا تتعب خوزن أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We are joined together here and we are continuing with the series of our guest speaker, Ntate Mohau Mokoatle, as he will be continuing with his lecture as he has done in the previous days. So I will allow him to enter. I don't know where he is right now. If he can avail himself. Assalamu alaikum. كيف حالك أنت؟ السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Ntate Mohau Mokoatle, Ntate. رلبوي موبي. شكرا. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ratala. Haholo hore. Happy birthday huena. Neke savezi motsotso ona hore ke tlo tsho live for a happy birthday. I hope you had a beautiful day. Alhamdulillah, alhamdulillah. No. Alhamdulillah. It's through the blessing of Hussein that we are here, and the most important thing is that we become his adherents and his lovers, and may Allah grant us his companionship and the companionship of his father, his grandfather, and his descendants, inshallah. For your well wishes, inshallah. So I just want to give you the time, and so you can proceed without wasting any further time, and then you can bless us with your wise words, inshallah. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام
على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيب نفوسنا أبو قاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Praise be to Allah, the Lord of the worlds. Peace and blessings be upon the master of all the prophets and the messengers, the beloved of Allah, the healer of our souls, Abul Qasim Muhammad. May Allah bless him and grant him peace, and upon his household, the pure and infallible ones. In the name of Allah, the most gracious, most merciful. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. And those who have faith have intense love for Allah. Re tlo tswella pele ka topic of discussion ya rona. Empa kajeno ke tlo kopa re nke a different direction. Not necessarily a different direction, but we were speaking in general terms. Kajeno ke tlo kopa re be more what's the word? Re khutsufatse, re atumetse hape taba ena ya rona. O shows ke raba general hakalokalo. Qalong re hlalositse hore di ngata ditsela tsa ho sheba lerato. Re sheba lerato re kentse di-lens tse fapaneng. Re qadile ka ho sheba lerato re kentse di-lens tsa bao re reng ke di-philosopher. Ra tla hanyane jwalo maobane ra bua ka the same concept ya lerato, empa kgetlong lena re shebile kapa re kentse di-lens tsa bao re ba bitsang ka hore ke di-eng to orafa, bao ba nang le tsebo, bao ba ikatumeditseng ho mophi ho tlatla matsholo Ramasedi. Kajeno re tlo bua ka tsela kapa mekgwa ya ho fihlella lerato la mophi. Ka senyesemane kapa sona sekgowa ho thweng the way to achieve divine love, or the way and manner ya ho achieve divine love. Ditsela di ngata tsa ho fihlella lerato leo, empa kajeno re tlo sheba tsela tse mmalwanyana. Verse e ke ikhutileng ke verse ntse ke ikhute matsatsi ana kaofela. E reng والذين آمنوا كابتاب والذين آمنوا أشد حبا لله. And those who have faith have what? Have intense love for Allah. Keyword faith, inshallah. Hanse re ya pele le ne le hopole lentswe leo. Tumelo. Faith. In what? In Allah. Or in who? In Allah. So hore re kgona ho reacha kapa ho fihlella level ena ya lerato kapa yona affection, it's clear. Tlamehile re etseng re worship Allah. Empa worship ena ya rona tlamehile e be well monitored. Tlamehile e etseng e shebuwe hantle hore ke worship e jwang. Ekaba ki worship ya ho atumela ho Allah for the sake ya ho atumela ho Allah, or ki worship
ya ho fumana eng, ya ho reacha the position e hodimo. Ho tjhore ya ho reacha position e leng hore o mong wa baratuwa ba mmupi. Keyword being position. Hore ke worship Allah, ki itima seo ki itimang sona, ki ikatumetsa ho Allah subhanahu wa ta'ala, tatla matsholo ramasedi, for the sake of that position ya ho ba pela haina. They keep it in mind. Point ene qeta mo yetse. Hobane ha re sheba ebang ili mabapi kapa lebaka, ili position itself, e tlo tlisa mathata. Hobane ha re sheba pali impa jwale ka re tseba ena le reality le maka ho yona. Ha ke tlo sebisa lentswe pali haholo, empa re sheba narration kapa yona tsela eo Allah subhanahu wa ta'ala a buang ka yona in Quran, mo a hlalosang interaction ya hae le Iblis. Re sheba hore Allah subhanahu wa ta'ala o ile a re, ka jeno ke tlo etsa eng, ke tlo creator sebopwa sena se bitswang ka hore ke motho, and sebopwa sena ke tla se nka ke se etse eng, vicegerent ya ka mo lefatsheng. Yaba o commander manyoloi kaofela, hara manyoloi ho thwe ho ne ho na le Iblis. Iblis iseng lenyoloi. That's why kere hara manyoloi ho na le Iblis. Iblis was not one of the angels, even though some beliefs or some religions bare and Iblis kapa yena, the so-called shaitan or the so-called devil, in ili o mong wa manyoloi. We have reasons why re hanana lona eo e leng hore ka jeno ha se point of discussion. Empa he Iblis are mmupi, are ho tlatla matsholo, o etsa jwang kapa o batla jwang hore nna ke recognize sebopwa senana seo e leng hore o se created as being higher than me in position. Also hore in position ya nearness to you. Hobaneng o batla ke recognize this creature as being in a higher position than me. Again, keyword being position. Hore ebang worship ya rona, ebang ho atumela ha rona ho Allah subhanahu wa ta'ala, ile ho atumela ho linked to position. Danger ya teng ikai imo ke qeta mo hlalosa hore even shaitan, even Iblis, his concern was what? Was position. Hore ebang kile in a certain position, ha ho ba le a betere ho feta nna in whatever area. Ha ho ba le a modimo ke mmona hore o atumetse ho yena ho feta nna, e ka ba ke tla recognize position ya ka jwang, e ka ba ke tla tletleba, ke tla re ho mmupi, empa ko hapetse hakana, ke timme hakana, ke tlositse ho ntho tse mpe hakana kana, ho tla jwang o ntime position. Empa ebang modumedi kapa ebang eo e leng hore wa itima seo a itimang sona, eo a lekang ho atumela ho mmupi, eo a lekang ho atumela
ho moratuwa wa hae e leng tlatlamatjholo, aba obedient in that process. Ho tjho hore a tseba hore seo ke se etsang ke eng, ke worship. Seo ke se etsang ke eng, ke boikokobetso. Seo ke se etsang ke eng, ke ho ikatumetsa ho mmupi wa ka ho tlatlamatjholo for the sake ya eng, ya ho ikatumetsa ho yena. Hobane o deserve hore ke ikatumetse ho yena. Ha seo se etsahala, lerato le tla hlaha pelong ya rona. Lerato le kganya di tla hlaha pelong tsa rona, tseo e leng hore kapa leo le hore le tla tjhaba ho hlaha lefifing la pelo tsena tsa rona, ebi le kgantsha boteng ba rona. And ho kgantsha boteng ba rona e tla ba the source ya kganya ho ba bang. Re shebe ho ya pele. Ebang e le hore motho o ba ignorant of position eo e leng hore mmupi o mmeile ho yona, e le position ya eng, ya lerato, e leng position ya eng, ya worship, e leng position ya eng, boikokobetso, e leng position ya eng, ya servitude for Allah subhanahu wa ta'ala, through his rebellious nature. Empa rebellious nature eo ke eng? Ha rata ho bua ka motho a leng rebellious, rata ho nahana ntho tse hole. Empa our scholars ba re being rebellious more Allah is being rebellious mo di duties tseo e leng hore Allah o file tsona, e leng eng, worship ke engwe ya tsona. Empa the simplest or the most basic of those duties ke eng, right ya di parents, e leng right ya di close relatives ho wena, e leng right ya di spouse tsa rona. Ha o le monna, right tsa mosadi wa hao. Ha o le mosadi, right tsa monna hao. Right tsa bana ba rona e bang re le batswadi. Even the rights tsa bomang tsa batho ba innocent. Motho ke onana o strateng, hana bothata, hana sempi se sebe se leng hore o tla kgona ho se bua ka yena, empa you're not giving them their rights. Our scholars se ba re struggle sena kapa kganya ena e ke mentionileng, kganya ena e re batlang pelong tsa rona hore e manifeste ka ntle ho pelo tsa rona, hore e kgantshe lefifi lena le pelong tsa rona, hore re sebetsa ha kae ho hlahisa kganya eo, tlabe re sebeletsa mahala. Ho tjho hore ha re sa be careful, ha re sa latelle ho tseba hore di rights tsa Allah firstly ke tse feng, secondly di rights tsa bao re phelang le bona ke tse feng, di rights tseo e leng hore boteng ba rona bona le tsona ke tse feng, tsohle tse re tlabe re di etsa ho leka ho ikatumetsa ho mmupi, di tlabe di le for the fela, di tlabe di sena molemo, di tlabe di sena lebaka, di tlabe di sena weight e tla etsang eng, e tla etsang hore di be le value ho tsona. Re ye pele, re shebe hore na responsibility le di duties tseo re nang le tsona jwalo ka badumedi mo ho batleng lerato lena la rona ho Allah subhanahu wa ta'ala,
foundation ya tsona ke eng? Foundation ya tsona kapa motivation ya tsona tlamehile e be eng? E be servitude. E be eng? E be boikokobetso. E be eng? E be worship itself. Ke a pheta hape ke a tseba se ntse ke se bua se sounda repetitive, empa ke seo se tlamehileng se dule se le pelong tsa rona ka nako tsohle. Hona jwale ha re bua tjena re emetse moment eo e leng hore Ntate Mohau Mokoatle o tlo re fa dithipi tseo tsa di fumaneng somewhere, tsa di badileng somewhere, a re jwetsa hore na tsela eo ke efeng. Tlamehile nne re hopole hore tsela eo, tsela ka boyona ha ena molemo, ebang e se lebakeng la eng? La boikokobetso kapa la eng? La servitude, being a servant, being lekgoba la Allah subhanahu wa ta'ala, being lekgoba la Allah subhanahu wa ta'ala fela. O ske ba wa lekgoba la anyone else. Imam Hussein in Karbala o thena pelo ya o mong wa bao ba ne ba le kgahlanong le yena. O re ho yena, mme wa hao o file lebitso. Hopola lebitso la o fileng lona. O file lebitso ka hore ke mang? Ke hore. Hore ke mina eng? Eo e leng hore ha se lekgoba. Empa mme wa hao na hlalosa hore na sa re ha o lekgoba in all aspects. Una sa re jwalo, una ha o lekgoba la batho, empa o le lekgoba la Mokopi fela. Jwale he, seo le se seng seo re se etsang, path ena e re nkang ya ho etsa eng? Ya boikatumetso ho Allah subhanahu wa ta'ala, tlamehile e be path e leng hore beginning ya yona ko hopola hore ke lekgoba la lerato. I'm a slave of love. Empa e seng love ya moratuwa wa ka tlung fela, kapa love ya eng? Ya the material things tse leng hore we acquire. Empa lerato la eng? Lerato la Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, ha re sheba thapelong ya rona, ke a tseba mantswe a ka, hona le motho o mong a njitse maobane hore mantswe a ka a sounda as if ke hlaha mona ke ya kwana, empa mantswe a ka ke mantswe e leng hore tlamehile wa shebe jwala ka eng? Ka di dots tse leng hore tlamehile di connecte ho utlwisisa. Inshallah, hobane mantswe a ka ke mantswe a jwang e leng hore tlamehile re bale dibuka tse mmalwa hore re kgone ho a kopanya, re a bale word for word. Jwale he, kopa bear with me inshallah hore re ntse re khuta mona le mane, empa ke tsela e yang pele inshallah. Ke a pheta hape a se mantswe a ka, ha ke na mantswe a nang le molemo a tswang hona, empa ke mantswe a tswang ho badumedi ba nnete e leng Ahlul Bait. Jwale he, ha re sheba re bua ka yona servitude ena, re bua ka yona eng? Boikokobetso bona. Tlamehile re shebe tsela e bobebe e etsang hore re kgone ho bona, ke ho sheba in our swala kapa before re etsa swala itself. Re sheba re reng? Hona le moment mo re ikanang, re re ashhadu an la ilaha illallah. Again, we testify that there is only Allah, and Allah ajwang aling mong asinang bao balekanang le.
that is us what remembering hore kannete Allah subhanahu wa ta'ala ke mang, ke yena eo tlamehileng re itseng re worship. Empa ha re felle moo, re reng re re wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ke batla re tle mo re buang ka mo prophet. Re reng re re ra ikana, re reng ke ikatleha, ke ikana hore nna jwale ka modumedi hore Allah subhanahu wa ta'ala ke yena a worthy of worship. Hape ke a tjho ke re mo profeta ke yena eling true guidance yaka. Hobane ha re re rasul re eng yao a tlisitseng risala, yao a tlisitseng message ya hao Allah, ke ikana hore ke yena Muhammad sallallahu alaihi wasallam eleng hore ke yena guidance yaka. Jwale ha re sheba hore ka nnete mantswe ana a re a buang a kopane le pelo tsa rona, re shebe hore mantswe ana eo re a buang ha kgahlanong le seo e leng hore re believe ho sona. Re sheba kae? Re sheba mo e leng hore maphelo a rona a jwang. Re sheba mo e leng hore tsela ya rona, tsela ya bophelo ba rona ke tsela e jwang, hore e bapisane jwang le tsela ya moprofeta. Lerato la nnete leo re tholang hore re le fumana ho yena moprofeta, ho mang, ho Allah subhanahu wa ta'ala, ke lerato le expressiwang ka eng? Through decades. Ke lerato le expressiwang through eng? Through mekgwa ya rona. Ke lerato le expressiwang through mekgwa ya rona e manifestang mo setjhaba se re phelang le sona, e itlhahisang ho bao re phelang le bona. Jwale ka ditjholo ke re yeo e leng hore o mo tseleng ya nnete ya ho atumela ho Allah, ha hona molemo ya hore a tseleng eo e bang a sa afane ka di-rights ho bao ba leng close ho yena. Re shebe moprofeta hore na bophelo ba hae bo ne bo le jwang ho bao ba ne a le pela bona. Ho moradi wa hae Fatima Zahra o na behave jwang, ho bao ba ne ba le di-companion tsa hae o na phela jwang le bona, ho basadi ba hae o ne a le jwang, ho bao ba sa dumalaneng le yena, ba seng tumelong e le nngwe le yena o na behave jwang, ho bao e ne e leng di-enemies tsa hae o na phela le bona jwang. Tsela ya ho itlhwekisa e ka so arohane le eng le tsela ya ho sheba hore na di-rights tsa bao o phelang le bona o di tshwere jwang, o di sheba jwang, o etsa eng ka tsona, o ba fana di-rights tsa bona kapa di-rights tse leng hore o feel hore di a matter the most ke di-rights tsa hao against bona, your rights against your enemies. That's what we look at. My rights against the one who is my enemy. Even the enemy has rights. Hunna. My rights ho bana baka. Hore bana ba tella, bana ba etsa tjena, bana ha ba etse seo ke ba commandang hore ba se etse. Empa di rights tsa bona ho nna ke tse feng. These are the things that matter in what they call
Seiro suluk, in what they call self-purification, in what they call tsela ya ho ikatumeza mopi. Kantle ho tsona, kantle ho knowing and acknowledging and taking care of those rights. Tsela ya rona haina molemo. Re shebe hore enngwe ya ditsela tsa bohlokwa jalo ka ke sholo ke di rights ke empa enngwe ya ditsela tsa bohlokwa ke eng ho thu enngwe ya ditsela tsa bohlokwa ke ho ipapisa kapa ho ikamanya kapa ho ba close le eng le metswalle ya Allah. Metswalle ya Allah se ke mentionile wa pele e leng mo prophet empa ba bang ba metswalle ya Allah ke eng ke ahlul bait alayhi salatu wassalam. Khotso ya tlatla matsholo e be le bona ibang o rata mo profeta ibang o rata ahlul bait o ba rata hobane mupi tlatla matsholo o ba entse in the channel kapa in the bridge between rona le yena. Ho tsho hore ibang o rata seo Allah a se ratang ke tsela ya ho ikatumetsa ho yena. Ibang o rata seo Allah a o commandileng hore o se rate ke tsela ya ho ikatumetsa ho yena. Prophet utshulo are ha ke batle letho ho lona for lerato leo ke le bontshitseng lona kantle ho se le seng fela e leng eng lerato ho lelapa laka. And ho thu lerato ho lelapa la mo profeta ha se lerato le yang ho bona fela ke the channel kapa ke the bridge towards lerato la Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pele ke tsholo ke eng ho ikatumetsa ho Allah subhanahu wa ta'ala ho tseba di rights tsa bao phelang le bona. Secondly ke eng ho ba le lerato ho ahlul bait. Empa lerato lena re le bontsha jwang ho ahlul bait? E ka ba lerato lena re le bontsha ka ho bua fela ka bona, holla ka matsatsi eo e leng hore ke matsatsi a bohloko, ho thaba ka matsatsi e leng hore ke matsatsi where we rejoice, kapa ke matsatsi e leng hore our imam of our time o thabile o happy. E ka ba ke yona tsela eo fela? Tjhe, eo e tshwana le seo ke se mentionileng earlier ka hore ho nka tsela ena ya ho itima, ho nka tsela ena ya ho fasta for the sake of Allah, for the sake of nearness to Allah, ha ena molemo ebang e sena eng, e sena ho sheba di rights tsa bao e leng hore ba phela le bona. Lerato lena la ahlul bait le lona le na le di-condition. Ibang o na le lerato kapa ibang ke na le lerato for ahlul bait, baratuwa ba mo profeta, nka se be le lona bonneteng ba lona ebang ke sa phele ka tsela eo bona bana ba phela ka yona. Ho tsho re tlamehile ke tsebe maphelo a bona, tlamehile ke tsebe the way kapa tsela eo e leng hore bana ba phela ka yona, seo bana ba ikatumetsa ho sona ke ikatumetse ho sona, seo bana ba hole le sona ke be hole le sona, seo bana ba se rata ke se rate, seo bana ba se hloile ke se hloile. Ka ho etsa jwalo ke ha ke bontsha lerato la ka ho bona
ka wetsa jwale ka ke bontsha lerato la ka ho Allah subhanahu wa ta'ala, jwale ka ke shula lerato ho bona ke lerato ho Allah. Nearness to them is nearness to Allah. Ho ikatumetsa ho bona ke ho ikatumetsa ho Allah subhanahu wa ta'ala. Badumedi ba re o ka se ikatumetse hape ho bona ka ntle ho sheba lerato la hao ho eng ho seo ba se representa. Ileng Quran ke tlo khutlela ho yena Quran hona le hadith ke qetang ho e hopola hore not necessarily a hadith empa a saying e buang ka lerato la rona ho moprofeta. Allah subhanahu wa ta'ala mo Quraneng o commanda moprofeta o reng ho yena o re ire ho bona if on rata ke Allah a tshonjwa, if leng rata kapa if on rata latella moprofeta, latella tsela ya moprofeta e ba le lerato for moprofeta. Hona le o mong wa diskola, hona le o mong wa badumedi lebitso la ke Ibn Arabi ke qeta ho hopola so a se bileng ka lona lerato lena. Uri ibang, or if you consider following prophet as a cause of love, it is because the messenger is the manifestation of truth and the mirror of Allah in this world. Kifisore kitabekeza injustice humanzwe a hae ibang nka skip. Ore ibang re tjho re na le lerato la nnete ho yena mo profeta. Ibang re tjho re na le lerato la nnete ho Allah subhanahu wa ta'ala. Tlamehile re etse eng re ipontshahatse. Tlamehile re ipontshahatse ka the way re phelang ka teng. Tlamehile re ipontshahatse ka mokgwa o e leng hore re behave ka teng in our society. Hona jwale the media ra tseba ha e so fele taba ena ya ho painta Islam as religion ya lehloyo kapa religion oppression. Empa le rona ga ba thusa ka mekgwa ya rona, ka lack of compassion, ka lack of what, ka lack of understanding, ka lack of what, ka lack of kutlwisiso ho bao be leng hore ha ba dumelane le rona. Moprofeta ho thwe ho ne hona le e mong wa batho, ke a tseba kaofela ga tseba story sena, empa ho hopotsana as badumedi ke eng, ke another form of ibadah, ke another form of worship. Jwale ha go hopotsaneng ho thwe moprofeta ho ne hona le motho a ne a rata mohlopha, a ne a etsa eng, a mo sotla mo tseleng ya hae ya ho fana ka message wa Allah subhanahu wa ta'ala, ka message wa truth, ka message wa peace. Motho ona o ne a sotla moprofeta tsatsi le tjhabang le dikelang, empa tsatsi le e leng hore motho o ile a kula, motho ne e ne se modumedi, na le kgahlano le tumelo ya moprofeta. Ka tsatsi leo motho ona a ne a kula, moprofeta ile a botsa hore na o kae motswalle wa ka o le a tlwaetseng ho hlophana le nna, o le a mpontshang attention, o le a mpontshang
Lerato, because of how much attention, ekalo, a form of love, you have not recognized it. You have not realized or you have this intense love for that person. That's why you give them that much attention. Ibang ubua haholo ka motho, umua hambi. Somehow, on a little lerato for you, but you have not recognized the lerato la yet. So, mo profeta uri, motho ona na eleng hore, ona le lerato le kana for nna, except le ke mmona, ko kae, o feletse kae. Batho ba re motho o why o batla o tseba ka yena empa a hlophana le wena tje. Mo profeta a re o consistent in what he does. There's consistency in what he does. O tshwere o na le passion le seo a se etsang. A re ha re yeng re le mo etele. Ha a ya a le mo etela a mo fumana a le diphateng tsa lefu, a mo fumana a kula. A re motswalle wa ka e ka ba ho senyile kae, e ka ba bohloko bo ho kae, e ka ba ke eng eo o hlophang. Motho o ka tshwabo ka shame a re ka nnete ke a kula, mmele wa ka ke onana o mfetohetse ka jeno. Moprofeta a re ke a o rapella hore modimo a o thuse o tswe mahlokong ao e leng ona. E ka ba nna le wena motho eo e leng hore o hlophana le rona, ra mo rapella na? Hobane ke ka thapelo motho o a tla tswang tseleng ya hae e sa nepahalang a kene tseleng ya nnete. Ke ka lerato la rona motho a tla tswang tseleng e sa lokang a kene tseleng ya nnete. Jwalo ka ha moprofeta a bontshitse lerato ho eo a neng a mo hlopha. Ho thwe metsotsonyana moprofeta a qeta ho bua mantswe a ho yena. Motho a re ka nnete ya hlapanya hore mantswe a hao eo ntse ko sitetsa eo le go ntse ke le an obstacle ho wena hore o kgone ho a bua ke mantswe a nnete. Hobane ebang ene e se mantswe a nnete a ka be a sa manifeste, a ka be a sa hlahelle mo diketsong tsa hao. You show mercy, you show compassion even to those who show hatred to you. Empa seo ke se buang ha se hore tlamehile jwale re dumelle batho ba bapale ka rona ba iketsetse seo ba se ratang ka rona. Hobane even in that case moprofeta na kgona ho etsa eng, ho distinguish between those who are doing whatever they're doing out of ignorance, and there are those who do whatever they're doing out of what? Out of hatred for the truth. Hobane ebang ene e se jwalo, re ka be re sena di moment tse e leng hore di imam jwalo ka Imam Ali alayhi salatu wassalam. Imam Ali o ile a tjho a re bao ba reizang Quran in Bethel meleng hore ba ne ba se ba bona hore ka nnete ntwa e sentse e tlo fela, ho tjho ba se ba tlo loser. Ba re ha re etse Quran e be yona the source of what? Of need between nna le lona. Imama a re ka nnete seo ba se buang ke maka, ebile seo ba se etsang ke eng? Ke hypocrisy. Hobane ba sebedisa lentswe la mmupi ho batla eng? Ho batla ho oppressa. Jwale re shebe hona ha ke bua tjena na ke kgona ho distinguish. Hona le di enemies tse leng hore they are enemies because of ignorance, and hona le di enemies tse leng hore they are enemies in knowledge to oppress. Jwalo ka Iblis knew. Iblis o tshula a re ke a tseba hore
mupi on create le ene ke a tseba hore seo se se le se seng se bua se se le se seng se commandang ke nnete se se le se seng se commandang ke tsela ya nnete ha ona tsela e nngwe ka ntle ho tsela ya hao hobane a tseba hore mupi ke mang ho sho hore ha aba rebellious against Allah subhanahu wa ta'ala o bile rebellious against Allah subhanahu wa ta'ala with knowledge of the truth. So the enemy e leng hore ke enemy ya hao in ignorance, not knowing so as it's hating you because of lack of knowing so o se representing eo ya buang Islam hampe with less knowledge, without knowing hore na message ena ke eng, message of truth ke eng. He's an enemy in ignorance. He's an enemy that we should pray for. Hore ka nnete Allah subhanahu wa ta'ala re kopa o mo guide mo siratul mustaqim. Ha re bua ka bao beleng hore ba tshuletsileng, ho na le hadith ene ke batla ho quote he. Ke hadith tsele tse leng hore ke mantswe a Allah a addressa mo profeta empa ha ayo ka hara Quran. Allah subhanahu wa ta'ala ori if those who have turned their backs on me knew how passionate I am towards them, they would have died from the intensity of their passion for me. Ochore ignorance ya rona kapa ignorance ya bao ba sa tsebeng lerato la mupi ibang e ka tlosiwa, ibang that veil can be removed from their eyes, ba ka khutlela tseleng ya nnete, ba ka khutlela leratong la nnete. E leng lebaka leo le ke emphasizang hore even those be e leng hore ha re bone ba bontsha lerato ho rona out of ignorance, ke sa pheta, out of lack of knowledge, out of not knowing se wa setsa. Jwalo ka badumedi ba our fellow religious brothers and sisters who are Christians ba tjho ba re morena Jesu ile a tjho a re ntate ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang mo kae mo sefapanong. Even though jwalo ka ma Muslim he re na le tsela e itseng ya narration eo, Jesu ile a tjho a re ibang ba ne ba tseba hore ke mang, ba ne ba ka etsa eng, ba ne ba ka wa fatshe ba le ba re morena re tshwarele. Jwale he Allah subhanahu wa ta'ala wa tjho mo this hadith oring if those who have turned their backs on me knew how passionate I am, ka mo go ke ba ratang ka teng, ba ke ba etsa eng, ba ne ba tla thena hape ba shebe ho nna ebe ba shwa ke lerato leo ba nang le lona for nna. Jwale he re shebe hore re khutlela ho mmupi le rona lerato leo le a hlaha hape pelong tsa rona. Ha re tswella pele he hore ke eng seo se re atumetsang ho Allah subhanahu wa ta'ala, ke itse ke lerato ho ahlul bait empa hape ke eng, ke influence ya bao ba nang le lerato ho mmupi. Le leng la lebaka la hore ke khone ke bue ka nna as an example hore why ke khone ho ba le lerato le itseng, ha se lerato le leholo hakalo, ke a fokola, empa hore ke khone ho ba le lerato le itseng ho tumelo e ke leng ho yona. Ke o mong wa dititjhere tsa ka e leng Maulana Nur Muhammad, may Allah elevate him
May Allah give him more guidance for a akhono ho reach even greatest heights tse leng hore mopi o mo kgethetse tsona. Influence a bileng ho yona ho nna through his words, through his actions, through his behavior, through the way a phelang ka teng, e entse hore ke be le lerato ho tsela eo a neng a le ho yona, kapa ho tsela eo a leng ho yona le hona jwale. Ho tjho hore rona re kgona ho ba eng the source of guidance for others, kapa re kgona ho ba eng the source of misguidance for others. Hobane ba teng be leng hore le matsatsing ana ka mantswe a bona kapa ka diketso tsa bona, they are what? They are misguiding, and they are turning people away from the path of truth, from the path of love, ileng Allah subhanahu wa ta'ala, ka eng ka diketso tsa bona. Ba teng ke khutlela hape mo di-rights tsa batho. Ba teng hara rona be leng hore through them oppressing their wives ended up what? Ended up hating the religion. Also, they ended up what? Distancing themselves from the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Influence e re nang le yona go ba bang e bohlokwa. Jwale he, in our process ya purification, tlameha re shebe hore na our process of purification ina le influence e feng go ba bang, hore seo re se etsang sina le eng, sina le influence e jwang, sina le eng, sina le asar, sina le eng, se remaina jwang mo pelong tsa bao be leng hore ba re shebile mo tseleng ena ya rona ya eng ya ho ikatumedza ho Allah subhanahu wa ta'ala. Tlameha re shebe hore na influence eo re nang le yona ke efeng. Ha re qetella mantswe a rona, re qetelle ka ho hopola hore se seng sa bohlokwa se e leng hore se atumetsa ho Allah subhanahu wa ta'ala ke eng? Ke relationship ya rona e re nang le yona le Quran. Hore na Quran ena eo ho thweng Allah o bua le rona ka yona, ho tjho ke mantswe a Allah, ke re ra believe hore Quran ke mantswe a Allah. Ho tjho re every time ha ke tshwere Quran ke e bala ka leihlo le jwang, ke e bala ka leihlo la eo e leng hore wa tseba hore mantswe ana na ke mantswe a Allah. Ha ke bona Quran e lahletswe fatshe kapa e beiwe fatshe, ha ke bona verse ya Quran mo pampiring e lahletswe fatshe, ke e feta fela kapa ke e phamisa, ke e sheba, ke hopola hore ke lentswe la Allah subhanahu wa ta'ala, ke e cleaner, ke beya in a safe place. My relationship with Quran ke efeng? Yani the physical Quran. Impa, not only that, further than that, my relationship with Quran ke efeng in the utterance ya the words of Quran. One of the most important moments tsa ho hlahisa kapa tsa ho ba le this relationship between wena le Quran ke eng? Ke ka matsha. Ke ka matsha ke bua ka hoseng before o recite, before o rapela your fajr salah. Hona le moment mo e leng hore we encouraged hore yetseng re be le just few minutes re ikopanye le Allah subhanahu wa ta'ala, re mamele mantswe a hae a Allah subhanahu wa ta'ala. Ho thwe re mamele mantswe a hae jwang? In salah. Imba salah e jwang? Isn't salah e wajib. Salah e wajib, it's wajib upon us, we have to pray it as Muslims.
impa in Salatul Layl. Hotu in Salatul Layl, when we recite Quran, because when we recite Surah Al-Fatiha, we recite in Quran. Hotu, when we recite Quran, in that moment, we recite Quran, or we have to recite Quran in a way that whatever words that we are uttering, whatever verse that we are uttering from our mouths, in that moment, our words, iba mantswe a jwang, e seng mantswe a rona. Ke kopa le mamedise hantle point ena. Ke mantswe e leng hore ha se mantswe a rona, empa ke mantswe eo e leng hore in that moment, Quran e bua le nna. Ha se nna ke buang, empa Quran, ho tjho hore Allah subhanahu wa ta'ala in that moment is the one who is speaking through me. Allah subhanahu wa ta'ala in that moment is the one who is addressing me. I'm not addressing Allah, because in my salah, I address Allah. Impa, in the utterance, these verses of Quran, in my salah, Allah subhanahu wa ta'ala ubwalenna. Ibang kifita more that moment, more realizing or Quran ki manzo Allah, Allah subhanahu wa ta'ala utaiza manzo au adule bilonyak. Manzo au itaba manzo aizang in, itaba manzo eleng hore, iba manifestation ya ona mo diketsong tsaka. Iba manzo eo eleng hore after ke tlohe mo ke etsa eng ke bua le Allah subhanahu wa ta'ala jwale mo my wajib salah itlaba manzo eleng hore ke manzo eo eleng hore a tla etsa eng a tla khona ho bua le Allah subhanahu wa ta'ala jwale itlabe e se le manzo aka nna ke addressa Allah subhanahu wa ta'ala, ke addressa in service shoot yaka, ke addressa in boikokobetso baka hore ka nnete Allah subhanahu wa ta'ala o buile le nna, o kentse khanya enana ya manzo a hao pelong yaka. Manzo a hao serves as a purifier mo pelong yaka. Manzo a hao serves as what? Serves as a guidance ho nna. Jwale he ke khutlela ho wena, ke bua le wena, ke hlahisa mathata aka, ke hlahisa seo ke se hlokang hobane o tsholo Allah subhanahu wa ta'ala re go createile wena motho as what? As sebopua se fokotseng. Jwale he ha re qetelle ka ho hopola hore matsatsi ana e re leng ho ona ke matsatsi e leng hore re approacha arba'i. Ibang ke sa fose re setse ka matsatsi a mmalwa, re setse ka matsatsi mohlomong a 15 or 14, mara ke matsatsi a manyane. Mo matsatsing ana re hopole hore process ena e ntse ke mention about it. Process ena e re mentionileng even matsatsi a fitileng a lerato a ho ikatumetsa ho Allah subhanahu wa ta'ala. It's a beautiful process. Process ya self-sacrifice, process ya ho thola ho se bua haholo, process ya in all of the dimension and it's about it. Ho etsa eng ho dula ho le in wudu, ho etsa eng ho rapela dinafila salah, ho rapela so tlemele se rapela ho bala Quran. These are all beautiful things. These are all important things. Tse tlemele re di etse. Empa mo profeta o tsholo are Hussein is the light of guidance and a sheep of salvation. Uchulo are
Hussein alayhi salatu wassalam is the light of what? Of guidance. Hocho hore how tshwere Imam Hussein pelong ya hao. How hopola Imam Hussein mo diketsong tsa hao. Hona le ntho e bitswang ka hore ke drive ya madi. Ebang o ntsha madi a hao for the sake of Imam Hussein, o fana ka madi a hao, o donate madi a hao for the sake of Imam Hussein, we ikatumetsa ho Allah subhanahu wa ta'ala in the best way that you can ever. We ikatumetsa here. Mo profeta o tsholo are ke the light of guidance and the sheep of salvation. Aimma ba tsho ba re le bona hore kaofela re eng re dikepe tsa salvation kaofela. Any imam that you can think of ki eng ki a sheep of salvation. Empa ba re the fastest of those sheep haina plural, the fastest of the sheep tseo ki mang? Ki Imam Hussein. The fastest way ya ho reach salvation ki eng ke ho ba le lerato for Aba Abdullah. Not to say o be le lerato for Aba Abdullah fela and then o qetelle mo. Ebang o na le lerato la nnete for Aba Abdullah, le tla bona hala kae mo diketsong tsa hao. Le tla bona hala kae mo mekgweng ya hao, the way o dilang ka teng le batho, the way o sa beng oppressor ka teng. Hobane ba teng beleng hore ba ne ba le the companion tsa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka morao ho moo ya ba di companion tsa mang? Tsa Imam Ali. Empa ka tsatsi la qetelo be ile hore tlamehile ba bontshe lerato leo ba nang le lona, ba etsang ba ba kgahlanong le imam. Ho tjho hore lerato la en imam halalekana diketso tse bontshang lerato leo ke tse feng. Jwale ka ke tsholo he, lerato la Imam Hussein ke one of the fastest way ya ho etsa eng, ya ho reacha lerato la Allah subhanahu wa ta'ala. Jwale tlamehile re ikatumetse ho Aba Abdullah mo di moment tsena tse re leng ho tsona, ka ho etsa eng, ka ho bala ka yena. Not only ka ho bala ka yena, empa ka ho etsa eng, ka ho fana ka seo re kgonang ho fana ka sona, the little that we can sacrifice, the little that we can for the sake of Aba Abdullah. And when you do that, when I do that, ke etsa eng, ke ikatumetsa ho yena, and ha ke ikatumetsa ho yena, ke ikatumetsa ho Allah subhanahu wa ta'ala. Jwale ha re qetella tsatsing la kajeno, re hopola matsatsi ana a fetileng kaofela eo e leng hore ntse re bua, re tswe monana ka sa bohlokwa e leng eng, e leng hore tsohle tseo re di etsang tlamehile di dule di le linked le Allah subhanahu wa ta'ala. Lerato la se seng le se seng seo re nang le sona, e ska ba lerato for the sake of those things, empa e be lerato for the sake of Allah. Lerato leo re nang le lona mo our families ba wana le lerato, e be lerato le nepahetseng, e be lerato le tla re atumetsang ho Allah subhanahu wa ta'ala, e ska ba lerato le tla re kgeluisa, le tla re ntshang mo tseleng ya nnete. Ke tsholo hape maobane hore Allah subhanahu wa ta'ala we manifestile through creation ka ho etsa eng, ka ho bontsha lerato. O na batla ho bontsha lerato
leo a nang le lona ka ho etsa eng ka ho create. Jwale le rona re nke eo hape mantswe ao ho ya pele maphelong a rona, hore let that which we create be the manifestation of love. Let that which we create be the manifestation of the love eo Allah a le kentseng pelong tsa rona. Lerato leo re nang le lona to ourselves, ebe lerato le e leng hore le manifesta through the goodness, and ebe lerato le manifesta through what? Through the love ya Ahlul Bayt, and through the love ya bao be leng hore bana le lerato for Ahlul Bayt. Inshallah, re kope Allah subhanahu wa ta'ala hore a re tshwarele tipi tsa rona, because ho kopa tshwarelo ke tsela eo e leng hore e tlosa tseo e leng di-obstacle from ho fumana lerato leo tlamehile re le fumane ho Allah subhanahu wa ta'ala. Not only ho tlosa lerato leo, empa di serve as an obstacle ho etsa eng? Ho tiisa dipelo tsa rona, di tiisa dipelo tsa rona ho etsa eng? Ho tshaba ho ikatumetsa ho Allah subhanahu wa ta'ala. Empa ebang re na le kapa re kopa tshwarelo ho Allah subhanahu wa ta'ala, dipelo tsa rona di etsa eng? Di ba softened, mo leng hore re tla kgona ho ikatumetsa ho yena ka tsela e nepahetseng. Inshallah, ke lebohe hape for the opportunity ya ho bua the little that I have said, and ke kope tshwarelo ho Allah subhanahu wa ta'ala, ke kope forgiveness ho Allah subhanahu wa ta'ala ho seo se ke se buileng se leng hore se fosahetse, phoso eo ke entseng mo mantsweng a ka. Ke kope Allah subhanahu wa ta'ala a mfe tshwarelo eo, a be a nkatumetse ho yena. Ke kope le dithapelo ho lona badumedi bao e le hore ba mametse, hore ka nnete le re rapelle re kgone ho sokoloha, re kgone ho ba kaofela paradising inshallah. Ke qetela ka hore assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mohau Mokoatle, re leboha thata ntate. Take your words of advice and your wisdom and apply it in our daily lives, inshallah. That's the most important thing. So we pray that Allah grants us the ability to implement each and every single thing that was said. Without wasting much time, what I would have to say is that next week we are still going to continue with After the Massacre. In addition, also, as you know, as usual, the After the Massacre series consists of scholars and speakers that talk for a number of 3 days each and every week. So as you could see, the first week I spoke from Tuesday up until Thursday, and then Ntate Mohau arms. So Ntate Mohau's topic was about love and its manifestations. So inshallah, next week we will have another different speaker, which will be
Sheikh Sayyid and Ntate Mahdi Musai, inshallah. So make sure you join us from Tuesdays up until Thursdays, but also do not forget that this Sunday as well, there is also going to be another lecture by Sheikh Hussein Chinyane. Make sure you avail yourself and benefit a lot from these great minds and what they have to offer the Muslim nation, inshallah. It has been a great honor, great pleasure to be here in the presence of the great thinker and the great mystic enthusiast. Let me not call him a mystic because he'll hate me if I call him that. The mystic enthusiast, Ntate Mohau Mokoatle. May Allah increase you immensely and exponentially, and may Allah also increase us immensely and exponentially. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.